بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه. أرجو لبيتي أخونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان ما هو بركات تري دوستك ريتك أرجو من مدني الوداع كيام. එබරකාතෙරි මස් නිමෙන් වර කෑරි වෙෆා වනිකෝ මියදුගේ මවුදු මියන්නනි ඉස්ලාම් දීනා zakaata බෙහෙගොත් අල්ගොන්ඩ හිතුන් මේ මවුදුවකි අල්ගොන් මෙන්න වර මුහිම්මෝ ખાસ ගොතෙක්ග මිදඬි වලුග මෑවෙකින් වා ඉස්ලාම් දීන් බාවාලෙව්වි හිසාබුන් ෆෙෂිගෙන් ඒ දීනකි හැම එකනේ අලුකමුගේ දීනෙන්නෝ ඒ දීනකි ඉජ්තිමායි එම්මෙහා ගුළුන්තකව් වෙස් රියාය කුරා දීනෙ මුජ්තමෝග තිබි තෆාතු ඒකි ෆෙම්වරුගේ තෆාතු ඒකි ෆන්තිගේ මීහොන්ගේ හාලු අහ්වාල් බලා එබ්බෑක වනෙබ්බෑකන් එකුවරි වේ උළුම වර බොඩ බාර වලු වාෆාවා දීනෙ නතිජායක ගොතුන් ඉස්ලාම් දීන් ෆෙෂිගෙන් ඈන් සුරෙන් ෆෙෂිගෙන් මියදා හැමයක් වෙස් එතනෙක්ග මෑව්වෙගෙන් වා ඉස්ලාම් දීන ෆුරිහමයන් අමල් කුරවේ දීනුගේ ශියාරත දමහට්ටා තන්තනුග නිකමෙතින්න ලිබෙන්ජෙහි හග්ගුතන් හෝදා දිනුමුගා ෆරුදුන්නා දෞලතුන් මසක්කෙත්ත කුරමුන්දේ හැම එගොතම් මුස්ලිමක වාති කොම්මෙ මීහකුවෙස් එමීහා කබූලු කුරේ තිමන්නගේ zimmaතකින් ඒ බොයික්ක ඉස්ලාම් දීනුගේ රුකුන්තහුගේ තෙරේග zakat හිමෙනිෆා මිවනි සබබෙන් නැතියෙන්නු දීනුගේ රුකුණෙක්ගේ ගොතුක කමෙන් ආසි කම වනි නම තිබේ ෆුලම් වර රංගල සමාලු වෙල්ලවම් වානේ එකම කී එයි වරම් මුහිම්මු කම වර බෑවර හයකන්තත්තන් එබොයි වාජිබු කන්තත්තන් එබොයි එකම කොම්මෙ කම කී එයි ඉස්ලාම් දීනුගේ රුකුණෙක්ගේ ගොතුක ඔයි කමෙන්නු නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ෆස් කමෙක්ගේ වාහක බයාන් කරවා හදීස් කරවනි බුනියල් ඉස්ලාම් වලා ඛම්ස් ඉස්ලාම් දීන් බිනා වෙගෙන් වනි ෆස් කමෙක්ගේ මච්චෂ ශහාදති අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අන්න මුහම්මදර් රසූලුල්ලාහ් ව ඉකාමිස් සලාති ව ඊතායිස් සකාත් ව හජ්ජිල් බයිත් ව සෞමි රමදාන් ඉස්ලාම් දීන ගල්ගොන් මෙන් දන්න ෆස් රුකුන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයාන් කරවි ශහාදතුගේ දෙකලිම දුලුන් කියා හිතුන් එකන් කබූල් කුරුමා නමාත් කාම කුරුමා zakat දිනුමා රෝද හිෆුමා හජ්ජු මි කන්තතෝගේ තෙරේග zakat මියන්නනි රුකුණෙක්ගේ ගොතුග එහෙන් වීම එයි වරම් මුහිම්මු අසාසිකම එක්කන් අල්ගොන් මෙන්නේ බෙන්ගේ බාවර හොකන්තත්තන් එබූරි එකම රුකුණෙක්ගේ ගොතුග ඒ උරිහා කමෙන් නෙතිෆා මිකන්තත්තර රුකුණුගේ ගොතුග මියන්නනි එයි මුස්ලිමක වීම කොම්මෙහෙන් දරූරි ලාසිම කමකන් එකම් වාතිව එහෙම අල්ගොන් මෙන් එබ දේන්ජේ ખાસ සමාලුකම රුකුන්තකන් එගොතුම් මේ අදුගේ මවුදෝග zakaatuගේ වාහ කල්ගොන් මෙන් මි දක්කන් බේෆුලුන්නේ zakaatuගේ වාජිබ නොවත රුකුණෙක්ගේ ගොතුග මිය zakaata කී මුදලුගේ zakat ඉස්ලාම් දීනුක zakaan එබ බෙහෙ දෙබයක එවතරකි මුදලුගේ zakai අනෙවතරකි ෆිතුරුගේ zakat එම මුදලුගේ zakaataki වකි බාවත් තකෙක්ගේ මුදලුගා වකි මින්වරෙන් හුරීමා ඒගෙන් වකි මින්වරේ ඒගේ හග්ගුවරි ෆරාත්තකක් දේ දිනු ෆිතුරු zakaataki එයි බරකාතර රමදාන් මස් නිමිගෙන් ඊදුගේ කුරින් අල්ගොන් මෙන් දේ වාජිබු zakaten එයි රුකුණෙක්ගේ ගොතුගොයි zakaten නු එහෙම මි දේ zakan අල්ගොන් මෙන්න වර රංගලන් එගෙන්වන් අල්ලාහ් වාවා ලෙව්වි ෆෝතුග කීරිත කුර්ආනුග zakaatuge waahaka dakkawa fawani
මුදල් zakatuge wahaka islam deenuge rukunuge wahaka fitur zakatuge wahaka tan annani nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis fulta huwa algon devattara balala nan ekamako emme foratama algon balala ni rukunegge gotuga allah fardu kurawwa famiwa mudal zakat balala iruga algon me mu'minunge sifatahuge terega allah bayan kurawwa fawani mu'minun naki zakat dakkami hunne tibe fulon kirtu qur'anun waraginen kiyawa vidalwa surate mu'minun sure qad aflahal mu'minun mu'minun kaamiyabu wejjakan kashawari evve shakken nei gotuga mu'minun kaamiyabu falahu libigan fiye dengege fahuga allah tabaraka wa taala mu'minunge bay muhimmu sifata bayan kurawwa fawani e sifatahuge terega wallazina hum lizzakati fa'ilun eba mihunnaki zakat dakka mihunne ema zakat dekkoma ki kaamiyabu de duniyaga baajja veriwa mu'minunge sifatahuge terega himene waram muhimmu asasi sifai ema algon menne engen ebeje algon menne ki kaamiyabu de duniyaga baajja veri kan libe mu'minun navanya algon men islam dinuge hen kankam ves kuramun algon men ebeje he kan zakat ada kuran be fulunne zakataki koche zakataki mudalu zakataki eki may wattaruge muda takun denje zakat bayin ecche de kan nuje zakat dakkaje bavet tak kurko balala kama waninama viafari muda misalaka vikkumattaka hunna ecche ei kaabo taketi kama vias nuwata alla gengule samanu kama vias vikkuman hunna ecche viafari muda e mudalun zakat dakkanje goamuge bavetta kun zakat dakkanje fahar rakka korwe kewma buimu gotuga beenun korwe ecche naam sufi geribakari janawarun zakat dakkanje bimun naga khazana in zakat dakkanje hama egotar rana rihin zakat dakkanje hama egotar rana rihige hukumge terega ilmu ballawani fasa in zakat dakkanje tima amilla beenuma gengule gadi phone computer laptop mecche hisakun nuje zakat dakkaka nuwata timannage amilla kaaru amilla ge ecche nuje zakat dakkaka zakat dakkam mijeheni waki watteregge modalum waki minwari em aammu gotegga algon men naki geribakari gengule evara gengule bakan nuwa tiwe maaganu gotegga algon menge zakat divehinge zakat modaluge zakat mi annani rufiya fasaya rana rihige terega ehmvima algonde ebaya boda balalani rufiya emihegge atuga waki warakan hurejja nisabege gotuga miwagutu divehe rajyega hahas nuwasateka fasdolahakar rufiya nisabege gotuga miwaguta mioti ei duniyege bazar rana rissan anna badaluwa icche ehmvima nisabu rufiyaga mi kandalani rana balagen nuwata rissa balage mai befulum vidalwe rissa balagen kandalashe era boda e libe miha ye libe etikol tankole ginawane ema duniyege warak gina gawum tawga fasage nisabu mi kandalani duniyege marketu ga honna ranu rihige aga balage bay gawum tawga ranabes ballaba komyakas e nisab algon midennevi hahas nuwasatega $5 misalakan ei nisabu kamavva iruga rufiyan zakat dakka iruga algon men midakkan jeheni e adadu e nisabu eki faharu eki duwaswaruga e nisabu tafatu wane e nisabu mihagge atan e hisaban ara hamavejjeya zakat dekkun gabil mihakan ena evi ehma zakat dekkun gabil mihaka vet adi zakat dakkan e mihaka macca wajiben nowe zakat dakkan wajib miwani e adadu evvoren emihage atuga madunuwe hijri gotun en aharu hamavim e hisabun emihage macca wajib miwani konkame
එවගුතකු e aharu hamawa iruga eenage atuga huri mudaluge e faasage salis baakula ebba nuwata 2.5% zakatuge gotuga nere ehwima mi faasa zakai dakka gotaki misalakan algon midennevi nisabuge adadu timmas fahun demas fahun diyai beenun kokgen huswi nuwata yawwaran dashad diyai ehweje hisabun masgunun ena huttalen jen ei zakat dekkun gaabilu mihakan ewagutu ena nuwe anikkaves eminwaran ena aama anikkaves ena masgunamun daani baramas hamakura ehem wema misalaka mihaku masgunamun gunamun gos nuwama samawa fahun emiha beenuma kattaka faasa beenun kuran jehigen nisabawwaran dashad diyai ehem vejjiya den emiha egen zakat dakka kashen nujene anikkaves nisabu ara hamawima den ena anikkaves duas gunam fashan jehen bay be fulunna hi fuluwe ben hadis taw ganna gotun zakata ki waki fantiyegge waki gintiyegge mihun dakkan jehe echeke rasulullah sallallahu alaihi wasallam muaz gafan fonu bi yamana hadis korevvi innaka ta'ti qauman min ahli kitab kalek fan te wada gannawana ahli kitabinge gatash فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إم فرتم أميهن أقوالا دعوتك هداشة الله فيوا حق قطقال كن كربه هن إبس إله كنوه أدي تمن كليك فانكي الله على رسوله فإنهم أطاعوك لذلك إكمن أميهن إبس وقبول كفيا فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة එමිහුන්න අංගාශේ රයා දුවාලු ෆස් නමාදු කුරන් අල්ලාහ් තියබා මිහුන්න ෆර්දු කුරවා ෆාවේ ෆයින්හුම් අතාඋක ලිසාලික දෙන් එකමත් තියබා එබා මිහුන් කලෙක් ෆානත් තබා වෙජ්ජා එබා මිහුන් කාරිබුනා ෂේ මිහුන්න අංගාශේ අල්ලාහ් තාලා තියබා මිහුන්න සදකාත් මානියකි zakat ෆර්දු කුරවා ෆාවේ තෝඛසු මින් අග්නියාහිම් වතුරද්දු ඉලා ෆුකරාහිම් ei mussandinge atum fagirunnak deve echcheke mi nukuta galgon kuda kuda kon huttilam beenum wani bai befulunge visnu muga mudalu zakat dakkan jeheni waram mussandi hadisuga mi annani mussandinge atum fagirunne dakka echcheke ekamaku mitanuga murada ki befulunne bodati ganduwaru taka bodati killa taka bodati tantanuge bodati mussandin warab bodati mussandinge wahaka ennu nisabu hama vejjiyya zakat dakka usul bala iruga emiha ki tanawasmihe ehem wema emiha ge milkiyata kannum balan jeheni nisabu emiha ge hama vejjeto nuwata nunto ehma mi mudalun zakat fasan dakka iruga warab boda algon men samalu wanje kame hama egota zakat algon men ge terega dakka hada ammo ecche rana rihin zakat dekko ranuge nisabaki addiha fas guram malun kurukolla mi zamanuge kilogrammuge usulum fasehaka mi dannawan addiha fas guram mihegge atuga addiha fas guram rang hurejjeyya ege mane ki emiha eheri nisabu hamayfa emiha aharu hama koggen ege salis bakola ebba dakkan jehen hama egota mi rihives fassatega nuwadiha fas guram mihegge atuga rihi hurejje kama wani naba emihaku egen aharu hama koffa zakat dakkanje ehma mi algon me visnalen jehe waram muhim unukuta take den rana rihige wahaka dakka iruga suwalu ufedi dane dakkane heyye gahanage gotuga beenun kura rana rihim wes gina faharan algon men beenun kurani gahanage gotuga ilmuweringe terega emassaleki de rawyen oy kame bayin ilmuwerin dekewada gannawa gotuga gahanage gotuga beenun kura echchen zakat dakka kashay nujehen ennames ilmuweringe terem bayin ehem befulum vidalwani nuneke rana rihige gotuga gahanage gotuga beenun kura echchen ve zakat dakkan jehe eyya rakkateri gotaki eyya boda salamak teri gotaki nabiya sallallahu alaihi wasallam ge gaatan edduha ko anhenako kuda kujjaka ekuga wadagen iruga ekujjage atuga me ula ranuge ula ganden ot ehinduga nabiya sallallahu alaihi wasallam suwalu kur bimige zakat dakkan heyye
එන විදාලවනි නෝනකේ hadis korabani alifanuge ula elen dobi korani he emanaga mane ki e zakat nudakkanya e eleni alifanuge ulale ehma mi hadis riaya koffa ilmu garin vidalwe rakateri gotaki zakat dekkume komyakas mi zakat dekkum wajibe fardege gotugo onna iruga zakat nudekkoma ki warabbodu faafe gotuga azab hurikame gotuga kandalwa fawani tauba suratuga Allah tabaraka wa taala ekam bayan kurawwa fawani e zakat nudakka khazana ko hifahattagen ulunu mudata Allah tabaraka wa taala narakan donkureifa yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun Allah ay kurawani e mudata narakaga alifanun donkurvigen emihage moonu nikkurimatiga ya emihage arikashiga emihage burikashiga jesseniye alifanun donkureifawa icchejene adi ebami hunna bunevene miti ebami hun khazana kon ulun mudatake lobeti ahunna akhtunne alifanuge filatakigge gotuge emihage mudata badal kurvi egen emihan azabu libene kabal hadis takon eba egende ehma mi waran nurakka teri kame kuda kamegge gotuga nuwate ha muhimmu kame nuhin hiwe du kolla warga kame no mi kamakiye nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hen hadis fulegga sahha hadis fule waridugen asfa wani zakat nudakka mihage e zakatuge mudagandu vihagada harufe kan Allah qiyamad duhum badal kurawwane e soruge vihagada kamuge sababun ege bomatiga hunna keherita fidagen gosse hunnani eha vihagada nuba surya kavva harufai e mihage fahatun annane ehindu ena filan duwane ena bunane ye harufa bunane timanna ki tibage mudagande timanna ki tibage khazanae ehindu e harufa gos enage boluga hifane lobeti ahunna dunne e nurakkaseri biruweri halatu e dimawani duniyega fagiru nikameti miskinunge haggutaka rakkateri nuwayative ehem wima zakat dekkoma ki waram muhimmo kame algon menge salamata rakkateri kan oti e gotuge matiga ehem wima mudadu zakatan algon men warabbodu samalu kame devvan jehene ei eha undagu kamenno bay befulunna waran undagu kamakan hiwa tive ekan nukurveni ei eggotaka vesundagu kamennun ei waraffaseha kame ekan hama kuda kuda kon olum fiduwa lani kon ekan warar rangala saafu kon engigen dan mi fituru zakata balala iruga fituru zakata ki ramadan maha ekuga anna zakate hema ramadan mas nime iruga fituru zakat dekkon sharu koreifa miwani ramadan mas nimen deduwahan edduwaha wima e emme laskovves dekke ni iidu namaduge kurin ema iidu namaduge fahun dakka fikama wani naba e nuwe fituru zakata kan e wani ammu aadage sodagata kan ehem wima fituru zakat ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma vidalu wani rasul sallallahu alaihi wasallam farada rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin kaduruge nuwata himagodanuge sa'egge minwar fardu kurevviye kombayge macca alal abdi wal hurr alegge alunge macca adi miniwanunge macca wal dhakar wal unsa firihenunge macca anghenunge macca wal kabir was saghir bodumihage macca kudakujjage macca ehema huriha emmenge macca angava fardu kurawwa fa wajib kurawwa fa zakat fitr zakataki lobete akhunna akhtunne ramadan mas midani nimen algon men huriha be fulum ve sandan kokgen fitr zakat dekke to balamwan adi algon menge bayin ekuwerin gam mihun handan neti fa kama wadinama handan kodden jehe mi waram muhimmu wajibu zakat mi zakata kiwes mi wajibu ada koranje kobato e zakat dekkumuge hikmataki nuwata ege faadaya ki manfaaya ki nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani tuhratul lis-saimi ay roda veriyaya tahiru kamike tuhratul lis-saim adi wa tu'matan lil masakin ay miskinun nadve kaayati koleki ehem wima algon men roda hifa mihunge rodage huri unikan tatta fobaddaladi
ege darumiya sawabun uniwa ba hamajessal dinumattaka algon men kura sadaqate ei fitru zakataki hama egotan e libe mihaya nikameti fagiru mihaya ඊදු දුවහුගේ තෙරේගේ එහෙ මීහුන්නා එක්කොන් උෆලුගා ඔලෙලුම බඬුහා හුණුකම් ෆිලුවාලුම ලිබේ එහි එක්ගේ ගොතුගා ෆිතුරු සකෑ මිවනි ෆිතුරු සකෑ දෙක්කොන් කුරි zamanuga නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලමගේ zamanuga ඒරුගේ එකන් හිඟමුන් අයි කාබෝ තකෙතිගේ ඒරුගේ මීහුන්ගේ එම්මේ මුහිම්මු අසාසි කමකි කාබෝ තකෙති කායති කොල ලිබුනීම එනිමුනි ඒරුගේ zamanuga කදුරු mi himagodan mikahal echsaki meagadu kewumuge gotuga mihum beenun kuri ecche ehma e taketin zakat dakkamun diyai ehm wegen elmuwaringe tereng hataru mazhabuge terega tim mazhabuge beefulun fitru zakat dekkuma kaabo taketin dekkuman e vidalwani ehen namus imam abu hanifa ge mazhabuga adi fahum wadagen nebi bai mi ummatuge hewlafa rangalu bebe fulunge visnu muga imam bukhariya hasan al basriya Umar bin Abdul Aziz fada bebe fulunge visnum fuluga fituru zakai fasan ves dekkene mane ki modalun nunas dekkene ye ehem wima mi masale ki ege zaatuga eha bodu masale no e tanegga e halatuga modalun ekan kureven modaluge beenun oi halategge ekan kureven onnanya ekan emagun kurun ei hama emme ragalukame ehen namoes algon hama hitamiya ekkom mikam faahaga kolla algon menge divehi rajyega lobweti ahunna uhtun faasai me fituru zakat dakkamun danikon adi kamabehe idara ves mikan kam fahikoddi fursat fahikodde wafa waniko fituna fasad ufede gota mujtamoge terega ei gabulu wevene zakaten nonkama ekan nufudene kama dakka wahake ki waran nurakka teri wahake mihunge terega warabbodati fituna fasad ufedige higadan mi emihun ada kura wajibu eya meduga emihunge hituga suwalu ufedi dana kankamme emwema mikahala kanka kurumaki mi wariyul lamra kiyamam wumuge namuga nuwata salafus salihunge manhajat tabaumuge dawwa kura bayaku adi amdun koggem wana kankamennu mi waran nurakka teri kanka mujtamauga ammu farudunge dini alukantattaka deterega shakku ko suwal ufede kahala kankan bayem mihun eba kure mi huttalan jehe kame ehwima ilmuwerin vidaluwe duniyega hama goamuge gotuga zakat dekkoma baaru aluvwa be kalumves mi ummatuge bodati bay bebe fulum vidaluwe fave etanegga e gaumegga e fasan ekan kurwe kama wani nama ei masale nune kiye ehwima algon hama dannawalam beenuwane algon kurin denne wehen ilmu waringe tereng hama beefulum vidaluwe me maqsada balagen e beefulum e vidaluwani fasam ves mikam fudene me goamun zakat dakkam baru walwa beefulum e vidaluwani eruge samanuge ekan kurawunu gotab ballawagen ekan emagun kurawenya egor rangale ehem wema mi de fursata kives algon menge divehi rajyego evves fursataka wairuga mi de gotavves ekan kurumaga evves masale nete algonuge kambodoma ki egotakavves goamun zakat dakkati yennon algonuge kambodoma ki fasan zakat dakka baigge zakan ei zakatakan nuwane kamak mihunge hittawga shakku shubha ufaddan wahaka dakka dekkun ei egotakavves ragalenno ege sabun waran nurakka teri fitunata mihunge alukantataka guligen meduweri vedane ekan kaman algon men emmemves samalukan denje ehma fituru zakat dekkuma algon men warabboda baru walanje fituru zakat libiganna mihum ves warabboda samalu wanje e zakata ki ei miskinun nadecche ehma timaya ki ege hagguweriyakan nuwa mihako ege annulam masake kuranjen ei waram muhimmu kame misalaka libegu magu faseha wimei kiyafa ege allage nuwan mudaluge zakat ves behigen midani abbawate gemihunna kirtu qur'anuga tauba suratuga fastalas wana ayatuga allah bayan kurabwa fawa mihun num bayaka mudaluge zakan hagguwegen nennuwe hama egota fituru zakat ves hagguwegen wani miskinunge gotuga himene farat taka ehwema e farat takun num farat take ega hifagen nuwane bay fahara shakwa ade miyanika mihemwe ehemwe komyakas emihaka egeni emihaku muamala qur'ane gote komyakas halalu no nuwata timannan haggunun echegga
en nulun ei wara muhimmu kame lobeti akunna aqtunne zakatuge mi mawdu aki waram muhimmu kame mudalu zakatves adi hame gota fituru zakata kives algon me muslimunge haysiyatun kommehen kuranje kame eggotakavves nuvis nawadi mi timannayan oy burekkama mi undagulekkama nuwata mi timannage atun da baikkama malaikata komme duha ko be du'a kurwa allahumma mi hadwa bodkor raskala koye muda heda kura mihage mudala iturukan devwande ege badalu ene devwande hama egota muda hifahatta mihayan enen halakan edi du'a kore ehem wima muda nikameti fagirunna dinuma ki ei eggota kavves kambodu e haswam wi kamenno ei algon menge dilatikan ei algon menna de duniyage baajwerikan ei algon menge akunna ahtun ei algon menge miedu beenu majhifawa mihum madama algon menge halataki kobakan allah mola denuwodigen wani ehem wima algon menna ki abadu es dilati bayakam wamwi de bayakam wamwi ehi teriwa bayakam wamwi algon menna ki allah angawafwa amur fulutaka kiyamam wa bayakan algon men wamwi mudal zakai algon men ada kura bayakam wamwi fituru zakai algon men ada kura bayakam wamwi allah tabaraka wa taala algon men ekamuge he tawfiq min warko dewash wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh